Bala tuenda kunenanisia yulua uandikani wa matakitali maindo kauntini ya Masaku alame ikwatiwe kutethesia nthini wa iseso ya kunengane nzanzo ya indo na muno wauni ukonetie muthingitho ula witawa foot and mouth disease na twina aini kuma serikali ya kaunti ya Masaku na ini ndau mathocha nikana matopi masitwamo namo mathukuma uya wiva nye nitawa Robert Mutuku na indi nenda kwambia naku daktari karibu sana topi masitwa maku nawe uthukuma wea mwao na ni ministry ba karibu. Asante sana Robert. Masitwa maku ni Dr. Laban Makau aka Kindwa Ng'ombe. Ni director wa uiti wa indo katika kaunti ya Masaku. Githukuma katika ministry ya agriculture, cooperative and livestock development. Asante. Karibu sana Dr. Laban na indi kamera yaku ni ya OCCS ilo ithaine na tuke kwaku naku. Karibu sana wita wata na ku thukumelaba. Ni muvea muno Bwana Robert kwa masitwa nyinita Francisca wa Mwanzia nini muthukumi wa serikali nene ya Masaku ni muvea ni wa wimi na food security na wa mashirika lero sita cooperative development na kondwa mwanya wo tunengwe ni serikali yitu kwitha twiba ninye ni kwatilile kana nitongoesie implementation ya muradi wita wa NAFCDP na ningisaidhi yangu nene wa NAFCDP ko wekane vikebo. Asanti na karibu sana na indi no sioka kwaku Dr. Laban tuenda unanisia yulua uandikani wa madaktari maindo notambeto bikabau tuenda wambo tueleze elati unene ya foot and mouth disease wauoni weba na ukwata indo siba. Asante sana Robert. Nenda kwa sakana uwo ukwita wa foot and mouth disease kikamba wita wa muthingitho na muthingitho no kwata ng'ombe na mucionthe ila cithawa ciina mabungu kana kisungu hoofs. Na muno kwata ng'ombe na wona ng'ombe yakwatwa ni uwu yambia kuthi ethua kuuka ukethia kana ndithia ya muimi nimbone muimi na ng'ombe 5 kana ng'ombe 10 ni tona kwambia uthua ng'ombe imwe na ng'ombe no ya thua ikikala emina muthenya wa keli yambia kwitota ithe aumini kuthua ku ithe wa ina itauba katikati wa mabungu na uyo tawo ithe ikita nundu wa ithe aina itaukangu kuo kitha ni ambia kwitota nundu ni kwenda kwithwa na itawino ni cithwa ci katika uime kana kuungu ilo na cio ilanga muno ng'ombe no cithwa ci cia yeia na cio ni kwatawa ni itau ku nondo no kithia ni cia cia yeia nundu ika ng'ombe no ikama ni kuwa wo ku mukamya kakila cia ekwata ng'ombe kitha ni kwenda muthela uwo nundu wa ng'ombe mituki lakini ni uka ukethia nemba ni ng'ombe ya nama ni acia kilo nundu ndio ya leunesa nundu wa itawino ciekangwa ukethia ikia mikine kwewa kwa ithule itau ku ukethia ng'ombe ndina buna nesa na wa ng'ombe ya yeia icio kana yo ithecia yeia ku uona witha wilu nondu latika daktari cia nini veterinary twa mino mana bandu kana beno wauzu tuka tevinga soko kenda weza kwithia ng'ombe ilango cia mbothi sokoni nundu ciesela kuunziani kulelo sithi kulelo ciekite kunaicho wo nundu cia mina kumya utauzi kumya kana matano ikumya cia mina kutwila kuunzi cio ciekite kuunzi na itawino ni kuka ciume nama nito na kuka kuwacha ng'ombe ilingi kwa tuka tevinga soko na tavinga soko tiambi ya nzanzo tuitangaza nzanzo ukitha nitwa sanza area yesu pyu ukitha hii nitwa kwa CEOs. Asante na kwa yu wawosu webo kaunti ya Masaku na pengine mwina mbango weba
Masako kaunti kwa oyu uzi twina go na nitwithire tutena go bandu ba myaka 3 nundu nitusanza indo situ kile binda kuo oyu twina go nundu wa nzaza tusanza twamina Mei 3 twisanza no kitha nitwasanza ward cionthe twina ward miongwena na tuka twasanza ward izi cionthe kuo uzi twina go oyu na kwa oyu pengine sosolaje ingi mubangite ya kusanza indo yindi yutu na program ila oyu twina sio lakini nzanzo eno tukwenda sanza twazie nzanzo ile ingi siithio ciukite kwendea nundu tai mazako kaondekana tusanza muthingi thuoka kwa ng'ombe nituka twasanza uungi witawe ikundu kana kisungu lambe skin disease pia ungi witawa anthrax kana ndulu ula ukilasia waya nama ukija nuku wandu nongi witawa ikene kana mbulaka quarter na pia ungi witawa rift valley fever kana ndetema ya ng'ombe kutia ikuma za kutusanzi ya ng'ombe muthingi thuoka ona mbui ndatuka hatu isanza lakini kitumikila tuokie ba nundu nwangulia kana twina twambia program ya muthingi thwende program ino ya muthingi thu twambia twamina kuandika matakitali ala tukwenda kuandika twamina kumandiko nigo tukuka tutangaze twambia nzanzo. Asante ambao vikabau endauka kwa ku Francisca ni watu tabia yuluwa NAFCDP yoki ni chao na inyo mwelikanila bana maundu ma kusanza indo. Asante sana ngobea muno kana akonose busoyeni wete okube NAFCDP ni chao NAFCDP ni ukube wa National Agricultural Value Chain Development Project ila implementewa in this country in 33 counties na Masako ni emwe katika 33 counties na NAFCDP twamiambie 2023 na farmer registration ni kana kula kuandikithia emini kenda tumanota lawo na kupikia bala tupikite wo unit withitwe twigitwa maundu makubi o maingange nundu ni tubikie nusu ya the 5 years. NAFCDP ni project ya miaka 5 na mwi muthelu ntunethe na kintu kita mid-term review na kila kitumitwe twika maundu ma NAFCDP ni kusisia kana ni tuona kuongela usiao wa value chain kana maundu ala methitwe mayolotwa ni muradi na hivi andu ma Masako kwisila excellency ila muradi wambie nitwakunikile na tuona maundu ala tutona kuendesia na makatunenge faida twasisi obo wa ng'ombe cia iya twasisi obo wa nguku twasisi obo wa avocado twasisi obo wa kawa no obo wa manyanya kwa okubi twitha twikunikila NAFCDP da ikunikila 5 value chains in the entire county covering the 40 wards na katika otwende na implementation ni national government nundu muradi u implemented kwisila serikali nene the national government mubiani wa agriculture na livestock development kulawi katika ministry in the 33 counties na weta ni manoni ve usio nikenda wiseithia nitwa ete maundu mapya katika wemini witu na nivo ndi manoni wo wa kusanza indo against food and mouth disease ya wetwa ni muthingitho ya wetwa ni daktari nikenda wiseithia kubitila ausanzo su nitwaongelela usia witu wa nyama wa yiya on highs and skin so undi welekelola twelekelithi ta Masako serikali nene ya Masako na nitwambie mutalatala kana mubangilio mi tatu ndelu na unit wangiye kubikia iseso ya kwikata kumandika kana kumaengage IT mindo nikanda wisethia nimekata ni marol the mondio su ya vaccination tuitumia hii voucher vaccination hii voucher ni kwa serikali ithia ingaramite kiwango kina serikali itu ya county ile ngaramite through radio ile ngaramite ngalama kapakubi 3 quarters ya witi wa indo ng'ombe na ke mwene ndi
kana mwene ng'ombe kwa kila ng'ombe akethia kwendekana aibo kindu kinini nikenda wisithia nitwekata nitwa roll out the program. Asante itokete bauka ivocha tumaneira ithukumata daktari ni waweta kana ni mwenda kuandika matakitali ikule yakwa yambe ni kwasia uyu masako ndi na matakitali ma indo na pengine mubangite kuandika matakitali meanata mupango huu wa kuandika madaktari masako alama witi windo ndo mini kana ithie Masako county tuena daktari situ daktari tuena sio lakini undola tusanza indo situ tuambi tusanza wodi yemwe twamina tuithi wodi lengi lakini mubango huu tuena wa kusanza indo oyu twenda kusanza wodi sionthe cie miongwena twambie imwe cionthe muthenomwe ngabana amina ku launch nundu mibango twamina kuandika daktari tukuandika tukoka tu launch ngabana amina ku launch vaccination ino nzanzo ino tukambia nzanzo kila ward nuwo kitumi tukwenda twandike daktari withie nitwoka kutethia nacio na wandika niyo ni kuka kumanthia andu ma Masaku wea nundu twina daktari isomee uiti windo Masaku county na medha wa medhu kuma binafsi ala twita private practitioners ni mtu kwenda tuose na jai ino tiyo ya mbe kuthukuma namo nitwithirwe twina nzanzo enge ya kusanzo wa rabies kanolo wo wita wa mungithia kikamba no wo usu nitunasanzie na daktari isu private pandu ba miaka 5 twambie 2021 twasanza up to tukio mina program isu mwaka huu mwezi wa kana twetethia na daktari ila private ukitha twithukuma imwe serikali ingi twipanga program na mo twimeke andini twithi kusanza namo withie ni twanengo support nundu ni mwezi uandikani kana employment the ila salaries remuneration commission ni ukaya set target ukethia pongo lekwe misala yulu abo na daktari ila tukwenda kuandika nundu muradi uwe na mbesa cia kumaiva methia metumia mbesa isu withie maigwa na mbesa isu kwa tuandika daktari ila ciekite degree kana ila ciekite course yetawa veterinary medicine and surgery azu metawa veterinary surgeons tuandika veterinary surgeons miongwena withie ward zito cie miongwena kila ward we ina veterinary surgeon yomwe tusioke andu angu tumeta veterinary paraprofessionals azuna ala masome veterinary masome ya certificate kana diploma kana be degree ingeta bachelor of science in animal health ukida t veterinary medicine ni bachelor of science in animal health you categorize C3 sietawa veterinary paraprofessional na sio isu kila ward tuenda daktari mmonza withie no yekita certificate in diploma kana beka BSc in animal health you andwa tuoza kila ward andu monza ku ward situ sie miongwena tuitha tuyenda daktari ingi maneli na miongo 8 sio ngezi ya daktari maana 3 na miongweli na okokube madaktari asu ni watu tabia kana pembeza siosi yako maiba wewe ya either permanent kana no webinda yu ya kusanza indo na we withala program ino ya kusanza indo ino kuwa miaka 3 na muthingitho usanza wa twamina Mei 6 twisanza ingi na andu amandikwa on contract naiwe on work done yani uyola mundu uzu wabukuma nemba umunthi ni wasanza ng'ombe maana 3 akibwa ng'ombe izu maana 3 nemba asanza ng'ombe 1,000 aibwa ng'ombe isu 1,000 bandu ba miaka 3 lakini tukasanza
kila twamina meithandatu twisanza. Asante. Tukite kwaku tutabie utena kusanza be uyonge makethia wa maitethia nenda kwaku Francisca nuwa weta yulwa e-voucher system yo kiuni chao na kithetha cia mwemi ata na ni aimionde mekito kwa system hizo. Asante sana ni nasia kana na FCDP ambie 2023 neseso ile ya maana muno kana ile atangulie mundu ma kwandikithia imi ko indo itu nene ya masako ilasi katika mpango wa kutumia hivyo cha subsidy ni namba ile ya kaptiwe au miaka swili 18 na allow me at this point niwetekana tuinenea indo more than maana tuinenea maana na 11 ngili na maana monza na 37 ng'ombe ila siku ile inengeto budget izo nizo tukwambia nasio na hii subsidy ni nasia kana county government ya Masako kwisila muradi nuno pembesa ila inengeto ni World Bank ni mfadhili wa project ya FCDP nikenda isaidhi ya support ya ni kana namo ndakana kusaidia inene kana ng'ombe kwithia imwe usanzwa need silingi ya na imwe na miongo thandatu na kwa out of the total cost kana ngalamesu yonde ya ng'ombe imwe serikali ithengaramie ngili ya na imwe ne 10 na ke mwene nthi ula mwene ng'ombe aiva silingi 50. Kwa hii subsidy inamaanisha ile gharama kubwa imegharamiwa na serikali, mkulima na anagharamia kitu kidogo. Na nondo program ino ya e-voucher vaccination ndi ambi na nituzi like miaka ile itatu na isezo kana kielelo cha serikali enda twende baya as we support them tuambia twende baya wisaidia ngalama ni athi ingivite kwa muhimi kwa serikali walekete ndikenda wisaidia watu meet sustainability no mechanism ni ambiudiwa nondo twenda indo situ going forward wisaidia nitwa iso ya agenesi wosu wa muthingithu na nitwa kwata masoko maseo nitakwata indo sina afya nzeo na hii niongeleka na kwisaidia nondo project ino objective kana kielo chayo ni kana enda enende kana aini wisaidia ni mali kama sokoni na nimesa kwithia na product kana mosiao itho kwa memea lana weta kana yeya kana o skin wisaidia ni sindu sina value kwa twenda wisaidia mwini ni wangala ukwati wake na nitwesaidia na indo sina yezeo na nitwa visokoni tuna sindu zetu na tunenga mbesa. Asante. Yes. Daktari tusioe kwaku. Ina ukulia ute na kwitha maisanza indo. Pena uyongi meitha maitethia madaktari aso. Programu ino itwa nzanzo na kubandithia ng'ombe. Kubandithia ng'ombe ni kula tukikia mbeu ng'ombe ina usiao munini kana nemba ne yiye yumya yiye nini kana nemba ne nama ina mwe munini na ng'ombe ngatwa mekia mbeu isiae ng'ombe tona kuma yiye ingi kana ng'ombe tona kwana mituko kethia ne amesya na mambinge lakini program twamba kwambia na nzanzo mbe na twambia na nzanzo yitu yoka tobike mubango wa kubanithia ng'ombe lakini pa Masako ikuokwito Masako ngaba na wavinya ndeti nuwa mbiye mbe tene muya wa kubandithia ng'ombe na niwewe wana kuya sito ya kaniye kiye kindwa ng'ombe nono nitukite twapendwa ng'ombe situ ukethia kumela twa lauji 2023 ing'ombe situ ndisiokite kethia 2024 December niwo ngaba nonoje alaujia kubandithia ng'ombe mitaboni na yu programu ino ina kusanza na kubandithia ng'ombe lakini kila chukiembe ni kusanza na yoka yethio Masako twendeo na kusanza na twikalanga ngoba nini ne kukona ya yoka yambie ingi kubandithia ng'ombe lakini ile kubandithia ng'ombe na kuni twambie kutuombe kunda kata nini daktari ino sikethia wasisanza sibandithia ng'ombe na lakini twambia na nzanzo mbe
na ningi daktari abika pandu compoundini no siacha kila kindu chonde akethia nguku zikiwa nai no athi akekata akaita nguku izu kana abakethia mbui cia musiusu zikienda nzanzona nundu ithi nzanzo ile ingi ciongo no athi kuzanzo cha nguku izu kana mbui izu ku akethia wa kuna maundu onde nundu daktari ino tiamina kwandikwa siuka inengwe namba na ya aimi nembo wodi ni twakwata daktari Monza isi ya paraprofessional isi kita certificate diploma na wodi izu ina ng'ombe ngili 14 tukoka tumanesie undu ng'ombe siana tumanesie na daktari ila si katika wodi izu undu siana na kila daktari tuwe munenga aimi make ku ndatona othi usanzia ng'ombe yoka na kile be ina tinongi po nele akwika thinozu kunda kitalezu sikakuna mango ndesiemina Asante tutaumita bau ningwa email ya mayendeka manengene record na report ya vaccination kwisla Evo cha nimeendeka ma register ng'ombe kwisla digital platforms na ingi nimo maitha matona mainewa wa ku maintain vaccine cold chain and integrity kusovya ndawa isu okwo kubi mawiasu namo ni lazima kila umwe unoka ethe atona kwika maundu asu yunda wela tukethawa twitumia ndawa ila sitututhe twitumia ba masaku cionthe twosa katika Kenya Veterinary Vaccine Production Institute isu ni cooperation ya national government kana ya national government ila isova cia ndawa cia nzanzo cionthe withwe ni cia nguku ni cia mbui ni cia ng'ombe ni cia ngiti twosa bau ninya ngalatisha ndawa isu na nondo ni nese namba cia ng'ombe cia masaku ndula ciana lakini ndikalatisha cionthe at once icha imwe ngoka ne lilie ne mame yulo launch ni amuthana muna na ng'ombe ila target ila initial undula director wa weta ni ngili maneli ne 17 kundi kaipoza ndawa dosis ngili maneli ngathi nose on dosis ngili miongweli kana ngili miongo 3 na nosa ndawa eno jani cia kila ward na nundu twina daktari ala maituma government kutu ina fringe yu daktari witu ni woka ya ndawa nemba na atwa ndozi ngilile ward eno isu nicio ciake record yenayo kuila yu daktari tuozie contract sikese ya ndawa hapo na kola veterinary surgeon niwe supervisor wa daktari no ingetwozie contract kuwa koka kushirikiana na daktari uno witu wa GKE nono vet surgeon yongwe yeno umwe katika ward yu asundi ngoma kethe ame keep record na daktari uko waposa ndawa athikwika nzanzo ndawa keki ya katika cool box na keki ya sahi no sandos ya naimwe kana maneli ebi esanza na mauyo etunga ayasya yupa nzanzie ng'ombe ya na 50 ni vitondozi maneli na tunga 50. Asante director kanoke kwaku NAF CDP nayo ilikanilaba nesisoye ya kuandika daktari NAF CDP ni tayo kali kana driver ya kudeliver mondio ino ya e-voucher vaccination na kou ithi ta ishirika ya NAF CDP the Department of Agriculture twina moloto wa kwithia ni tuombania mashirika matumeta cooperative kana farmer producer organization kiunda kitali welesia chia tukathukuma directly na madaktari ano the county government of Machakos kwisila mubeani wa wimi uya witu ukasaithia ni kukwata mashirika asu naweta asu cooperatives moko nikenda wesaithia ni ma roll out ninio program ino na kwa in readiness of now roll out e-voter vaccination NAF CDP at county in the department nitwethiwe na mutalatala kana mawala ni tofauti
ala twaningwe kuma national government nikenda wiseithia mawalani osu ni meaniwa kana prerequisite ni maaniwa nikenda wiseithia ibinda ya roll out vaccination twina structures kwa through NAFCDP ni tunaengage mashirika asu alafu na kwaza ni agriculture based kind of cooperative na tuomilia mashirika kana ikundi hizi aeni the apex tuomilia ikundi 13 na ikundi they are either in Maundumai ya Daily Farmers Cooperative kana they are in coffee majority manapo lebu mono ama kawa na they are spread within the county kuma Matungulu, Kangundo, Kathiani, Masako na Mwala. Na mashirika asu kila ishirika tunaenengie wards kia kwa programu hii katika 40 wards. Tunaenengie namba ya wards ila ikasaidia ila kwa mino recruit IT ama ng'ombe. Kila daktari umi recruit ya IT producer organization less equivalent ya cooperative no ma advertise it ani kwatia advertisement ino ni siendete in the hair yavra ni maranite those adverts na woju and watu metafara professionals pamana the veterinary surgeons minde yundu lingine avingukie minde na ku apply kila mundu tha umite momboni wa apply kana wodi la affiliated na kasinga wa apply na kenda kitale akaje mateveze la mo short list hii na kosiza kana nini woni katika link requirements kana ama express your interest kila mundu kiata no mitie nikenda methe nimekata nimeke interview na ende alama vuta maikata mayandikwa na kila mundu akwaiwa sehemu kana wozi yake na ila indo daktari wawe tanondo kila wodi na namba ila ya kaptiwe not to make a total ya 217,737 cumulatively on their entire county but wela wadibaya wodini kila wodi na namba yayo ya indo later ngetito yes asante daktari kado siwe kwako tunaingia requirements yo mundu lonu kwenda ukule weosu daktari usu alite kwidhi wanachao mundu la daktari ula walite kukulya weosu ni mundu wikite course itawa animal health with the certificate yake pepa ndo bandike animal health no idho yandike animal health and range management ikandikwa animal health and production kana idho yake bachelor of veterinary medicine na kila kingi chele kwidha kiboni kana daktari usu no ile kwidha registered na Kenya Veterinary Board daktari sia veterinary sia mina course ni si registered na Kenya Veterinary Board kuno ile kwidha na certificate sia animal health no kwidha ni registered na Kenya Veterinary Board isi ni sio the main requirement lakini Robert nitunomba nitena daktari isu private wa katano kako jiobeta nitunoje twameta masako nundu ndia kwa netwithe watu thukuma namo na twameta masako ni manokie daktari ya na 150 na twakomana namo twina waziri witu Rita Ndunge na makatibu maitweli nebo na my fellow director na twanena namo yuloa program ino na twamea kana na mea ni ma apply na nembo mundu niwe na baluono wa animal health na uwa Kenya Veterinary Board nundu uwa Kenya Veterinary Board pekino twita continuous professional development ukija kila mwaka nitwaeleto yosoma nitwenda soma ivyo nde nitwenda soma ukija nitwayo soma chuma kimwe kena tundikwate points sia the following year uye nitwa nengwe license ya ku practice na be amwe omaitu nundu akitumikina ukija mwako kabalo akaunde nako nundu akituminda nathi usoma matukwatu ya watu itwa asome nundu beto pesa tuiba ukiba withi kusomeo Nakuru kana Valathi yuni na maiye ni mambe ku apply netho ni mandika mthini wa system mungu ndakakie basa
ani no amina ku apply na ve kindu chako otielie yuma amina ku apply ingo ko mananzia undula tukosi tu tuyesa kwambia ko lodge weze kwenda when wathi no attend nondo imuno cia 2 days 3 days wethe when wasoma twindo toto nini ndakeso tiwa niki nondo andu amamina kwandikwa andu ano nomesa kukwata wea wa permanent nondo ngoka ni kulwe ningabana mo andu alothu kumana wa maili hata ti andu bangwa mumwe andu ana maitu no andu makuma kugwito masaku ni daktari situ na undu ngona tuendete nundu uya wende na kuingipa nundu nituko watumeke katika system hii ya kubandilia ng'ombe wewe ni tukwenda kuandika andu permanent na niwezi mundu lotinda nazia nake nditome uzwania mundu ngiwe basa nundu andu ano muima kutinda nazia namo na nimo mutu jotethanize uyo na no mundu no jotethanize nawo kusanza ngite na ngite ni tunojetwa sanza na ngaba na alika 2022 2023 twaitwa muyangabana ni twende na zanzo yangite lakini tuena staff yanu nangabana egwa atwandikia daktari myongole neli atu na twaona mo iyo yini staff metu ala twambia sasa na mongite me contract yele wangulie twena ndo masako na mwe twena mama sako gavana na nandu asio ni staff asio pio and wa iminifu nimegete ko position dei nimegete 2023 atwandikia daktari myongole na ile na utu yaona kuma devolution ya ambia 2012 twayo bawe yani na director wakwa ndikengana twandika on ni request twandikiwe staff twele kwandikiwa tamu ambe wa dhala 2017 ya dhala mpaka twambia mpaka 2022 tutaandikiwa staff lakini ngapa naandika 2023 litunoni staff na tima veterinary moka ni tunaandikiwe ma fisheries tuandikiwa ma crops tuandikiwa ma livestock na tuandikiwa ma cooperatives kwa hiyo na mwana matono kwato nimekwandikwa asante nimekwandikwa ne lazima malike asante nimeandika kwa hiyo ndungi twendete bu director ando ingine makoza hotilo tina la kuoka maundu ni wasia imi ni maandikithiwe indo ni mwese ni ciana ta na ni moneki review ya wase ya miaka yana ila monekie pengine muemi wa tielwe tina wene wa bingi wenza thini wa project ye kana byo na mwana wo ni muvea muno farmer registration ni iseso oyende yao no munthi kuma 2023 ni kwithia ila twethiwe na farmer registration no kindu chaina mubango taki to recruit IT Maindo na to recruit andu ameta entrepreneurs na entrepreneurs ya megela odini na nundu na egana osemanyo na kutungia gavana nundu no atutethisi muno katika publicity kana kula kunyaikio bo kana nitwenda andika ciana acu tumeta entrepreneurs ni young professionals in agriculture mekata across field cio ndila twaweta cia agriculture na andu acu ila twaminie kumaengenji na nundu yo temporal yo kivaloa kani kitu ni gwene vinda ila twelewika farmer registration ni mathiukie kila bandu nundu twatumia data na ndo ma Kenya National Bureau of Statistics makatuonia emerging areas na kila muhimi ele kuthe covered in phase 1 lakini ondo andu ene ndi no wisi andu methe amono tulu ana mono itumisio cia kulea kwitika maybe wito wetwa ko namba bingi ni atilenza na nicho kitumi na kwisila national government radio kula umete kwa Ministry of Agriculture waisi no sero netu bingie seso su na entrepreneurs kana professional ani ni whether kibaloni cha atilika lakini kuisila nao system ni ya officers alame katika department kwa bingwa iseso yingi tumita continuous farmer registration ila ende ya no mundi niko na ndata ila ya collect we bindu ya 2023 kwe thiwa na issue kesa hivi ya mwemi no nenganie twazi kwa mfano ndo rinene indo mundi mwemi no nenganie namba ya indo ciake na weza hivi no nenganie namba hivyo lakini
aende yu akuona be faida ko unwele kutikilia namba ndo siana na wathio na obande ni wa mimea osaidhi ya mwimi akundu wina yeka siana kana munda waku yana hata na mite yeke 10 ayase na yeka omaga na yeka ili na kindu kitu kwendo roll out cha ivo cha vaccination kile tondumwe ondo wi wa national fertilizer subsidy ila ithitwe kuwa maybe last regime kufika where palatu yomundi na ondo andikilea in uvo wa wemi kana indo chao no wewe saida serikali rona kufikia na kutethia kuitha wezi munda waku ne komwe kana ni kaile na eke 10 ila tuzo kwata message ile sia ivocha nondo kicha vaccination kithi kwata yo molo tosu we saida wetewe message ila wenda reading wa national cereal board ikukuya we qualify makunia ile ma fertilizer na hakumwene wabala we no we mete eka 5 we need baguvimba makunia 10 kwa hiyo abe we animal sio kila mwimi ng'ombe we no alika katika registry no nikenda we say serikali both national na counties ni mama na wala tunene ya mondo ma aimi tunenia aimimana ta na tuno mabangi ya undu tuno materia ta kumavikia kuno sio ona muhimu tunakuja bitu ni seso na kiki ngijende cha continuous farmer registration kieso muvikia no sio akamandana na obsola we bakubi wa agriculture we bakubi uketha ni wamana undu tunakwikata kulika katika register eno ya aimi na nitutumia na USSD code unasema hashtag inaitwa nini star yes. 616 #3 ila USSD USSD code yesu ila ya mino make ya simu nini kuprovokea then from there you can follow it lakini by the end of the day ona yako direct bala welothi mundo wetu kwasia wa extension officer we kuwa mashinani lazima afike alike mundani wako ndo basi ndito sita GPS ila sele kwa so GPS coordinate nikando manikosumu muhimu munda weba na either ni mitunda we nayo kano kawa au kama yana hata asante kwa hiyo mpaka tete kufili kana pe mundu utitwenza na eseso ina zeni voucher vaccination na apart from kinda kitali welesia cha ITI la to mino ma recruit makaenda plus village to village kana door to door nitu need and want to meet entrepreneurs ndo wango zuobo obo katika mradio na mama matangule madhimeve ne ma make sure ida no to ni munaka na wodini fulani tuseme kama hapa Central kila mkulima mwenye anajiita mkulima niweza kuja no abikabo nondo male kuja registered ama kedha ne binda yomo aitiano matakitali ama kedha na ne binda yomo nondo beza ina kutabia bano timbeza tukuja tu transact ba mokoni so ndizi kedha si katika system kusila shirika yana weta cooperative ya ni kedha itono kumobilize yando na ndo akutometa ward committee atongo kwa mashinani nike nama kedha matono tabia kitali utoi nono kana wodi nono aimera tumobilize temano ndo nene kaenda kitali na kalike chake ndo tona sindano ndake ya register aimi asante ondakuya ngima manzo technology ni to talk of manzo technology thank you daktari ni twendo mana ni lazima daktari aregister wodi nila umete elosi yaitwe ndo isi bena ni batona ida benda daktari kwoni wodi ya ndivini lakini yakalaba amasa kuna nebo dhukuma aimi maba ila tunomba ni asante sana ila tunomba ni namo wa katano kaka betie nini na elezi waziri wito nono tunai nake na moya ene timu ila emwe enenga support ila ngobuko moya wako program syakwa na mutabya kana onake wa mundu aungama asya eta wa mwangi kana asya eta wa nyamboke nyakundi ama nozi ni wito nondo peyando mamini kolenji na mayathi ko nembone wakuma ndithini ugethi yathoko mea matu na vuma tu no bawezeke 9 na muno andu asu mekalawe bindela mamina internship nondo veterinary course mundu amina veterinary course ni matwa ni maenda internship paid mwaka omwe Mei 14 mayebwa
certificate oketha ena ni musala wake diploma degree o na ndwa ila meka internship nondo no kangamanya kila ward mundu ucio ayuko mina mwaka ucio no tona kubanga asset obo na asset obo nwamina kutwika witu na nembo ne tuka otethania cia wiyolongi twakwata u tiambo mya we umite kibauni no thukumia tala sioka kwenu kibauni uka apply kwa ailito ku apply oba tala kwa kebikala asante kuma ilito ku apply pala meka practice nundu pauni po meski nine mo tui munenge aimweza kwitha ta munenge o aimiala make obukumana aimialo mesi mundu apply ata ni bandu twa hard copy kana we apply online ku apply ni online na na link tutumani tuikite katika every advertisement na link yesu neo tukwenda mutongwe mututethesie kunengane link yesu nundu wa bingwa link yesu ne kukwekonyima Machakos County balathi na ikuya deadline ni matuko 17 na ikuonya cooperatives ila wailete kuthukuma nacio nino upiki ward yaku katika cooperative eba upikio na nundu ila tuine ya kwitha tukikite interview kila ward ina interview panel makeke interview yo katika ward yo ku mundu ucio ni mundu wisikie na nyasu na ni mundu wisikie ni panel aibo makeke yo kukwo kila yungeka ngatuma daktari wa serikali umwe akethiwe namo akika interview hizo muthenya wa muthia wa kutuma application ni wiba na pengine wa interviews ni kana withia ni mebanga muthenya wa muthia wa kutuma application ni matuku 17 mwiwe 12 ukethiwa ni chuma kia twendete muthenya wa katatu Wednesday uziyu ni weketha deadline you deadline is yethwa toka kwithwa deadline the following day nga compile masietu asu onde na compiling kituma kwa Kenya Veterinary Board isu ni requirement yemwe nitume onde nembe mabula yandu manana ngatuma onde me yandu manana kwa board kenda na board yethie ngume cia masietu list embe ni mwathe ubyo mateli ka point yo kamwe mathe nondo sionga ni ndakitali ngi mateli to point twele yulis yesu no na yedwa ni nayo nondo recruitment yito edwa continuous tia itwa tuosala mambe tukaungamia no kenase ibane nando mana ele na miongo kenda alathe na ni nando ange yana imwe material several point cannot to nini to 90 mai makekithwe interview na mwana wange ngekalande namo tolilie wotalite chao pena training yebana semba nondo ayo training yesu ayegwo to bonjo to no wathe isito yakane yetho sawa na kusema bana tumine nondo wenu amini ndio katika system kwa huko lika kwa system ni kwa maana niwo ngwenda niwo kuti mutu wakapa mutongoi tuvuthia daktari situ sionde ilike katika system si apply sionde onemba no kuona bena kindu tieli onemba kuno kuona ne kindu kinene ivye kwitu ne kindu kinini nundu no twandike waiver nundu ya witu ndungama nundu wa tino nini asante no twandike waiver na ndina tuena anene maitu twandika waiver na tuyaza nundu abitumike na kindu gitu enda kwambe emwe ithionde tuthiemwe na tukimea asua kana andu amati elio twindo tutu nini nituma na mubango wo nundu ni mamino tukamaitu undula mwa twindo tutu nini wese kwitha ni mathe asante ikule yako ya muthia kwaku director pengine matakitalia metethe siata kwa ilia project yesu mwenayo matakitalia ala makwithia mairola uti witi wa indo ni mobikia kwa ilia muradi huu
wa NAFCDP ni kwithia muradi huu ni kwatia ila gwika introduction ya huu project ni ngwiye project development objective ya NAFCDP ni kwikithia kana value chain ile itano ile sakwite ni the 33 counties tofauti ngotabisema saa kwithe twina twina mbao twina nguku twina ng'ombe cia iia twina kahawa avocado na manyanya ni tukwenda imiunthe ala mayandikithitie katika value chain isu makabikie kuongelela usiao na ti usiao wiwoka withi usiao usu ni wabika sokoni na ni makwata mathoa maseo na ni mabikia ku add value kana kila tumita agro processing ni kwithia kila kimwe muradi uyu no ki kusolve ni kana aimete methete mai masindu bingi lakini ukisaidia mayo kwata income mayo bika masokoni neza na mayo kwata mathoa ala mailite kwa ila tubikia kwithia na IT na mataktale ama wit itwabikia kuona iye itu ikongeleka alame katika ng'ombe ni cia dairy ona beef nundu wo itu nene ng'ombe generally tu nene ng'ombe cia iye cicioka ukasethia nyama cito kana ng'ombe citula cia nyama ni cia mesia muhimu seo na ni cia na weight na kwa miala mena ng'ombe isu cia tumsita cia nyama ni metha na mathoa maseo na ni makwata mbesa na sindu icio zikethia silenganite na mwito wa excellence ni kwithia no nene ya wa social economic transformation agenda kana clarion call ila ya kwasia liu mesani na mbesa mubukoni kwa aitia sudi makwa kwa add value banene nikenda wisithia mo ala makwata indo nogasethia mosiao ala tu ya tu projected kana daktari na market na ala ndimethia katika ndithia nimesaithia nima realize dream isu ya kwithia no cia wiulu na indi no value makwadi cia iia kana cia ng'ombe ni twesaithia ntwalika sokoni na itwakwata mbesa tenendi kana emi kwa jumla. Asante. Yes. Daktari na kwa ikulu ya kwa muthia madaktari ni private methi tumaithu kwa moene ila mu manenga buyo ni metha mayende na uthukuma buyo suo nayo mukeka ata kwikithia kana mundu ndana tumia ibusothi kwika maundu make private andwano onela tunombanie nitunομbanite na mpaka andu mathukuma katika kampani ila cia ndawa nundu andu ma daktari cia ni veterinary nicio kaikando katika kampani cia ndawa na nangi ukethia moma kuna omawya mo pe na andu angi mekite agrovet cio nciikawa ni daktari Sindo na tuna mathuthia twamea kana ithie twika macia methukuma wia wo twenda mekese kwasia ala aimi mo nono daktari nisithia ana aimi mo nenda uthukuma katika kampani ya ndawa nuka weekend bena aimi ala wenda osansia ko twasia ni ma apply on benondo ithie twika mabata makika maundu alangi mo nondo nzanzo no nemba no umundi ena ng'ombe maneli na ng'ombe ni cia aimi 10 kana ni cia aimi monza nana mino science ya imiasu na tunga ndawa furinjine pa ya pala katika award pala ndawa zia ile totungwa na mino saini wenu wa ndawela wosie na balance wenu wa ile tolika maunduni make ku tiandu tukele atwikite kuoba twithukuma ondula twithukuma kumate. Asante. Masama itwe madhala Francisca ndeto cia kusia muthia kwa muimi na kwa daktari witha yenda uyo okwa kubibi ni mubea muno Robert wito ulando na kunenge mwene nthi kana madaktari ala makwithia maituma application ni kenda wiseithia ni makwata wia u ndono mathuthia ngumea kana kindi kisio na undu tunanena mission Friday maikone o indivi ila makwithia maiqualify maikone indivi twaje program yene ya miaka ile 3 ina na tuweze tubika baya serikali jumla kuma national na county government ya Masako ikethia imabangia hata nundu na responsibility kuisila excellency kuisaidia ntwethia na opportunities tutona kunenge enendi wea
ko ma se busoite na oku kumongelela kwati wo na kusaidia ni manenga ni service kwa mwene ndi na generally ku the economy ya chao ya masaku ni kata ni ambata kwa ndo no mea na pesa sio sivo tikindu babatithia budget ivo ela tubikia na kumaengenji na makwani semetala tala ivo itu thikuithia twine busosio a excellence ya launch rollout ya ku vaccinate na makwambi ya wia na tuende na kutethania tuende na kwaka ndi itu na muthia biundo no kwasia nenge ni correctly na mutabia obo afama registration na kwende kindu continuous no mundu no chende ya ni muradi no thi kubikia kuma support andu ameta entrepreneurs ni twende na kumokelia ingi tumatunge uyani nikenda ikundi itimaindo na entrepreneurs yano withe ni makwate yani katika ku make sure kana kila mwimi no register na daktari undethe na hard time ya kupikia mwimi mukule katika kana okethia katika system na nduminikulia muradi windili muno na maundu ma data na data ama digital investment so maundu anda tukuthia tuika tushatoka mambo ya unlock itakuwa digitized so ona payment sio ona kumana emiala na register ni meba kesioni na welo mabikiata kila kitu yote itakuwa ina more digital way na there will be a easy way of communication. Asante. So asanteni sana na nimudhuthia mwapply tafadhali na excellence ni kumwenda muno. Thank you. Karibuni sana. Masama itu nendo la teko emone wendo kinda kanini. Nienda ututabie mundu itha ne kulio pengine ipo kwata mauvombe ange na ndeto cia kuciamuthia. Asante sana. Nenda kukomendio mituki yulu wa mauzo technology kana technology ila tukethia atu itumia ku endedeva ng'ombe isitu tukethia atu itumia simu tuina software ne ng'ombe no ikeka kuno visa na simu na ya kuno visa kitha ni twosa record yayo withie ula ungiwithia wa windo ni wathela nundu mundu ang'ia ng'ombe kuma ba atu abaya ya mina kuno visu tukethia atu tonda mana ng'ombe ni akuma bana na ne ya muimi fulani. Number 2 ngesioka ni thuthie aimi kana twa mina kuro out kana twa mbea program ino ni maete ng'ombe sio kwa wingi tusanze weze kwithia nitasiia owo na twisio kaweze kwithia iya ni yoka kuongeleka na nama namo kwa andu ama kwa apply ni ila tunomba nende namone no je na manenge namba kwa simu lakini alange matena yo no kunenga na namba yako ni 0722 487 445 na ngesioka nimekana excellency ngabana witu wa Vinya Ndeti no mendete muno na no kumenda muke tuthukume imwe tutethanicie wia kenda weze kwithia ni twaete liu mbesani na mbesa mukuko na mekese kwithwa menanzika kana ni matona kwesa kulea kuiwa nundu mbesa sio oundu director mwenzangu waweta mbesa sio sibo na sikiwa katika cooperative societies sikiwa katika cooperative ila sio sia humo sikwo wewe makaidwa pukwo tia ni mbesa makuwa kwa andu wa masaku mbesa sio mbe sikiwa katika cooperative ila sio. Asante sana. Asante. Na ile museisi wewe tukilangithio kilungimwanya na ile ni wewe bena uya wa matakisali maindo apply we ni kana withie ni watetheka na kutethesia aimi county ni ya Masaku na indi ila USSD code ya kwiyandikithia tawe mwemi we kuna star thandatu imwe thandatu star itatu ash star 616 star 3 ash na indi kuma wau ati ya prompt ila sio kabau na noitha utona kwi register na indi ni mubea na kwa serikali account ya Masaku nondwa upatilila mulanti ni kana kwikithia kana aimi ni matetheka nye nitawa Robert Mutuko ni kuendea kuseisia museo Tiwaneza.